mengungkit wahai saudara daturi ibu kedengan ayah daturi ibu kedengan ayah urang pelemah langit ngondonya urang pelemah langit ngondonya adik ning sayang berang menuntun tajabun adik lon sayang berang menuntun tajabun berang tajabun ilme damita berang tajabun ilme damita bela lo sabi gadumba simpang pet bela lo sabi gadumba simpang pet oraya hanjeun sabun aliba oraya hanjeun sabun aliba daturi gure urang peruna daturi lako urang yang jaga daturi gure urang peruna daturi lako urang yang jaga pepayang hawa sabega puwa lam genap uro gata gejaga lam genap uro gata gejaga adik lon sayang bedong menuntun tajabun adik lon sayang bedong menuntun tajabun bedong tajabun ilme tamita bedong tajabun ilme tamita bela lo sabi domba simpang pet bela lo sabi domba simpang pet oraya hanjeun tabur aliba oraya hanjeun tabur aliba yo masa nabi ni basi ura uba andro neti
bertentangan dalam nuaraka. Adik-adik lor sayang-sayang, udah menuntun tajabun. Adik lor sayang-sayang, udah menuntun tajabun. Bedah tajabun simpang pun orang yang hanya kabur aliba, orang yang hanya kabur aliba. Madinah timang persago Allah jeraja besar jendela kaca Masjid Madinah timang persago Allah jeraja besar jendela kaca Allah dalam masjid na orang ledro sosok nabi nasidro sahabat nadua dalam masjid na orang ledro sosok nabi nasidro sahabat nadua Allah. Masjid Madinah timang persago jeraja besar jendela kaca. Masjid Madinah timang persago jeraja besar jendela kaca. Dalam masjid na orang lero sosok nabi nasidro sama nadua. Dalam masjid na orang lero sosok nabi nasidro sama nadua. Masjid Madinah kebir terindah Allah ya Rasulullah di sini kubur. Masjid Madinah kebir terindah Allah ya Rasulullah di sini kubur. Allah saja Nabi dua dosa pat bale musapat di sini kubur saja Nabi dua dosa pat bale cin musapat di sini kubur Allah. Masjid Madinah timang persago jeraja besar jendela kaca. Masjid Madinah timang persago jeraja besar jendela kaca. Dalam masjid na orang lero sosok nabi nasidro sahabat nadua. Dalam masjid na orang lero sosok nabi nasidro sahabat nadua. Allah di lingkap kubur tirena ikawa bersujud kasar bunga bertabur di lingkap
Madinah Imam bersagot Jeraja besar jendela kaca dalam masjid na orang lero sosok Nabi Nasidro Samana dua dalam masjid na orang lero sosok Nabi Nasidro Samana dua Allah takkan kami melabui mewacaya kapenghira bata takkan kami melabui mewacaya kapenghira tata sosok yang kalor hati senatat yang berbicara takkanlah laju-laju sosok yang kalor hati senatat hati bicara takkanlah laju-laju Allah Masjid